Haka step jong sitarik yoyong arhajar arpun rio kalau don ke jingelom ki kemi ki kepah hakmat sekretariat ki bakwa bak sorkar jelakan beteng ban penyat kit kena skol daki bus MTC hakeleng ki jaka kanong ba shelong. Nakari ke jinglet yelum ubak sniaw bahalang dhar usembut menteri rangba ubari pet ya katanat transport ulalap ya ki bat bathai ki bikin let ya keren bat u director katanat namar yala di unhap syong haka jingelang kunhud menteri. Habalapoi hakamra u director ulaong bo kot bor banyakran namar dang don ki bahe halor jong u borla ai jeng mut banlet yakran bat u chairman katanat transport nang ni kikmi kikpa ki lalet chakamra u chairman uba shakler wajri ubaderu MLA kamautat raishan hakabawlaong banyathir sani haka artarik yoyong arjar arpun riu nakaliang kindong ilam nakakenhun kikimi kikpa ki laong baka dor baiket khna school daki bus stamps kalong arsha ya ka dor bajushim daki bus MTC bat kumta bon naki kisam jing e ban penbiang ya ka dor buon itu di buon kita nyos mau tidak dengan step nama ni kemat appointment tu nama nak nemit nila persang nama appointment ni chairman di tamlong tu kena ngok kami appointment tu nama baik tidak tu kodan ni lang buon di nyos ni wana kawan no nama puni sutu ba ajenjar pun step dan ubah nama kumang laong menne men step bahap mencisngi ngidang yo kubor bakan sapak kat sedang no kubas skul kat sedang tas terik hindai all of sudden menyen kesni pedengi yo kubor ba ngin lakip kabas kan namuan tinggi lai kurma broshmi kami ti asu pikun kami ti asu namar biong bom yobas namar all of sudden sunu ngin lewat kaliru namar bak kebun kebuduk busuk di nolo kata adien mengewan hang ni sya minister ngin ayo benrong tang ba ikin tre ya kran ikha be direct no sya show director delapoi director iong yang ngi bab sawan biang kile ikendu sya chairman memang ngadai beri-berit in ngadang dai hapok ke level baret namar hadrong jong ngadang dan kipahe ile ya kran chairman again yuan yang seni mentas bos sekretariat banek chairman jong KFC di nang tai lu director mana ilaong banbu no mandi kata kabut meeting bat kunjung yuan hang ni mentaru lingkong iong banbu no mandi di nakaliang jong ngi dan katukan ingon bingarong sepo ngi kepak baik nitip bala da government kala la da government kaman tang sisgi kala bang ye di hadin kata chairman ilaong baik pa hadin gajing penut ding nam jong ngi kepak ba dalam hang tu ti ilaong ba ngin ila change na ang tu iong mana ka kabut meeting biong manbu si Monday inbu na la shy step ndai shu jan miru inbu la shy step kata kabut meeting ba kin sa sedang no sendan ya ka service jong kebas namar pa iong sa sausi sa sini naman na po chairman na director iong sa hadu mandu next week in sebu ya kabut meeting ngila so thum ni ong sa nadu akib nai baladap ngila dap wan ngila dip bak chitrik mai April kan sedang ke school di chairman ni mentai yang hoi kali si kadar kecil kala ang ni hang tai jimbun kam di klamla ban pen ya kebun meeting te la shy la khot no ya kebun meeting di la shy janmi indong kan nan sa pun snow no ngila yo snow di jing e la shy janmi di om minsa sawan sa labu appointment mai beji men step ibu kebun meeting janmi mai beji la appointment ni mengen pun snow kan ingin ngap be kata decision ni but lada la shy janmi in kelak tin na kumway la kabut meeting jong ikan kela da kamay pat bakin nampa ya kabasan bes na kambay na school Monday namar kalahap lawan sa Good Friday na kamtala shy bat na kisat jay nga try kanong school di min mani chi itay arni at least lada la shy jan mit ngimyo si shy kata assurance tingin pet kala balong Saturday na kala balong Monday ru kai ka kamram mangingilip ngimikpan na kapagiko maka day bingin man ra sini kikun kasi sa janya si Mondiru ngimtip tangba ngin man ra ba la da kimpiang kalau da kampiang kada decision la shay kasni la da ki asya ka assurance sebab yang sudah mit kata kada bingin na kamang pa naman manamtak future ni kikun palulong tekniat kong sini laban batay ngi habay day bakata ka dor kamur jang kani ka MT ki bos MTC bakani ka bos stems kijing e hadu kanu kata siya jing kaya kana kata siya na marta kada kumong menne nadu bas dang mariang sange ngila susi hi na manakaliang jong i managing director hi laong bayingi bangin let ki persang ekran sa step tingila so nadu pas dang hi ngila refuse ka step na marba ki babon baduk basuk kimla ban afford ka step martang sudan kon arngot laingot kemetang ka bay school bal kalapo siya ko lang manega pa sa silak ti nalo katawa dan badan maroy ki babon hi pilai lai lupa bagi babon hi kime ki digi single parents ti ki khasi jong ile khamtam ti ki babon ki bauot banam hiru ti kimla bana fuat jaga jingram jaga bus stem namar baya ka stem
even though kiong berpenyat dak MTC Henry kila ai syaka society borok ni tip kata ke society ka klasim ka alam ke private te private ba government ban ya ban penyanujo te kala apher hiru an ngi syukwa bari thu kendiat nang tai na maulai kala long kumba 10 kilometer ai syadu sya po perselong ti nang tai ki syima po khat ars pa khat lai spa si benai kat ba ke stembas ke sim khat pras pa tika jing ya pair kalau ayah pair bon maha kina kata kadal nila refuse lupa banginem tre balik caka bus caka stem bus namar ki babon ki beduk kata kada jing ya pair kina kata kadal nahang ni ki kimi ki paru kidan ki bapa school hapo KV Oporselong ki bapa school chapo KV Happy Bali bat ki bapa school hapo KV Light Goru ti kini kidang dai ki bakhandian nama kisi asmo kendet namar bangi yawan sani otherwise dai bela apang dot bro khat lai tekamut ngi la so thu ba nama bidang bun ki beduk bidang dan kami ke tingirap ng komen Kini try lang kini lang sakmat bro jang idi KV lightly te ba kawai ru so ban ai kajing sosi jang ay ki parents ki banga khamla bangan sim ne ngi pinyat kawai kali pan ku school dan ki bai dom yang ndai ngam su kali ngin kit ai kin su yang nikin su in ma su school bus ber ai dan ki bala sosi ngam su kali tengah ibu lang sa school ngapet di kilong ni kakapang kada ono kiwan sa school menta kiwan ki phone yang ki ong na shine la yo bus ini sa school ngantip su ikabala shay pe akapat ika sarkar pakan sam lang nam ta jini akapat ikini paro kini try lang bat ni baro kini sok tilang duna kadai bet nomor ba kila debit different center la kajong tingim yo kontak number nalon ba kani kidai bitang ki group ngi kendo halinti singkin ngi kendo nam lagi kon kiti naman ngimdan ke body ngimdan ke buong badan ki organization bala register bala dan kum ki association ngidai bi ki kimi pa ki ba syami bet na kam ki khon ngi syuwan la kawan be kum ni na kata kadang ngimdan ong banong nong mi khmat na nong yalam ko molong ki association ti kene ke group ke debek ke bami bet na kam ki khon ni ba perkhat na kam tayadi ngi perkhat na ki khon be hiru naman na kata kadang ngi syu batip la nang yawan ti nganong pi kan dala ikum nile kamot barok kin sawalot hi kidangnya bon bahagi pa school hang tay ye ki khon shaki KV school tena kata dakin sedangnya bon hiru ki bandang wan kila nang ya phone kawai ru suka ko ban ong dei ka sosi ba ka ta ayang akan ke kami namar ba masin wan mangi ki khang ka giat ki bo bat police kan thai ai ni dei tang ki kimi ki pang im dei ki seng bhalang im dei ki ai balong kata hate namar ba im dei ki nong to im dei ki ai ni kalong ta hai kam sim ba chonga ada kata ada sosi ha ba ki khang ka giat ne kam to riwan mangi siwan tang gajeng yakran We met the director and the chairman of the MTC. Then हम लोग इनसे मिलने के बाद उन लोगों ने बताया है कि कल उनका बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि शायद से हम लोग के लिए मंडे से बस सर्विस शुरू कर सकते हैं। अब कल हम लोग को उन्होंने कुछ 5 लोग को अगेन पाँच पेरेंट्स को उन्होंने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है शाम के 3 बजे। तो हम लोग कल सर से मिलने के लिए शाम के 3 बजे जाएंगे एंड होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन एंड विल गेट द बस सर्विस अगेन रीस्टार्टेड फ्रॉम द मंडे as assured by the sir, director, chairman sir also. Let's see and hope for the best for tomorrow and after the board meeting and by evening we can get the final decision like we are getting the bus for our kids for all the KVs. पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि वो आए सब आए एक साथ आए और अपने हक के लिए लड़े और बस सर्विस के लिए अपने बच्चों के लिए आगे आना पड़ेगा सबको। तो सारे केवी के पेरेंट्स को मैं अनुरोध करता हूँ कि आके सब कल 3 बजे यहाँ सेक्रेटरीट के सामने खड़े रहें। Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya